Shae! Wese man, ko mbona uri kwihuta ubundi uri kujya? Man, ngiye kwishyuza wa mu boss hano hepfo. Umazemo ideni imyaka 2. Man, urebe ko yaguha karingundiriza ise. Yenda ugerageze urebe ko yaguha nyine. Yewe namutwara mu mufuka w'ipantaro ariko nkayabona. Shana ureba naba arakurisha inzuki. Hey! Man, uramujama nago muzi, nureba naba aragusiramuza inshoko. Yesu! Promote. Kangereyo bro. Akusira mutipe byabambwiye byabari byo. Nani mpamvu yo kubitindaho. Nayanyima. Leta mvunira mu mavi. Yesu! Hey! Sabuni uri gukoma. Wasanga ari bya bindi bije kwishyuza nana burara. What? Sabuni bande bari gukoma. Asanga ari babandi baje kunyishyuza nana burara. Kingure reka ndabizi ko urimo. Jesus is Lord. Umafana yajyana. Ariko uyu muntu uri gukoma ngo cyanindera. Asanga ari abandi bikorera nk'ibiro 100. Hey! Ubwo nge ntiyakira mu itama akavugiriza. Kamengereze ndebe wasanga ari na sheri wanjye. Kingura niwo nakubonye. Muntu wikoreye yanka sinakingura utanyice. Shae! Batatse kunyara ubu cyagira. Ariko cyagiye ntabwo cyaba kigiye bitewe n'iminota ishishe. Hey! Aye meet ba mi. Yesu! Hey! Urero waruze biracitse. Bishoro bitaraba nabi. Kugira ngo abone ko ndise. Nayo nzago. Ngo nawe usama. Yesu! Hey! Mahamwe mbanze nyagukuremo. Miyatano vuba vuba. Reka nta ntavuba. Ayiwe muntu barero uranyishe. Iwe wasanga kinapfuye. Sako numva hano hepfo hatabaza habaye kira umudugudu wanjye se ko naberukaga ko bataberukaga bongeye kurwana rero ndebe So ubivuguriye iki? ambonye icyo ndicyo Ntabwo nari namenye ko ari wowe nyakubahwa. ariko abonye icyo ndicyo bivuga byongeye ko mbona atari amahoro Umva muyobozi. ariko navuga Ikibazo mfite muyobozi. Yesu! umva rero ndabona kumvikana hagati yanyu rero byabananiye muze murasobanura muri ishami Shae! Uyu nguyu rero.